Mala mga lari ya mala ngan ni moro no Rebecca shaban ka yega jan shawa wala me ko ba Thursday lesson ba ja ban yawa kon shamala ngan alele ban ah kan won yam ke rwani kot goro ban won yam kot kapal ani sana pal wala jawu gon yi shukuru so mo bum jen kediya wadin la ga tallo ay ke jan shanga shakamne ya wala ko bane rwani ko bane ko nyawa wadin ceji ko ne binga use adin ko rwani jira Goriet ko tinin ke riet tek ti din ko ne use ko din ko burai kanai reida ti je kanai dia lebi ko leng to godin ko bloken bu ta ke yedo mo gamra roda ade ko kan nga joti te ko rwani ko shi ko rwani ran ko bu man tare rwani ko din bore den ka bakrit baka kame ko shi la ro ne shine ko wati shong to duen ko li bo ne share ke jiti dia shudu ga di ngaro gwa jikot la ya mala gen yang peleka jawda shermite ke pigmetot shermite ga ton gwa metene dina Canada shibani jam ko jen la na mo ga jwat kite ga ton mi jare ya pe jam yo che na mo ga ton ki jawda she bat ko bom ko ba ba goro ba la raja me I hope ya linka ko dolo ko na ba tim ko ba gwa ka lesson dan kula sabu school ta kon ka lesson en uh, en bangwan dien lesson na bangwan dien ejen ta kon tuna cha ta inde cha ta nyu tuk teka tuk lingine cha wane ne the source of life so we can when quarter mai cha ko tong tak chi kon ko tong tak wane ne be ron butuk ko quarter an butuk bana tong na man den ton ta ma chi don ne lesson ne dang diok ko kon ko bana tu quarter mai chana rodan chum ko bana ya ngaj ko buk jon buk ngwalong tire kon ka tungwan ka nyud ye kon ko danga ka Jesus nga so lo do mite ka lesen mi chi jimis mi ke mi chimis ga wodi lu jok ko shi dino mi chi kon to ka je ida kon to lakin daran lu jok ko daran ko mite ka lesen mi chimis go angan bo ka Thursday cha gor ko to ni condemnation alo shira ko kom alo ran mi cha tigluk cha luk ba kum ko kom la kom bo jadong ba kom ko ba lat ka sijin ki ba mo ke punishment ki ba mo ke garama ko dung no la kona cholo no ente mere ko condemnation lo do no ki en kom lo do no ngana ba kum to ko kom ko na red chalo kom chane ngaj ko dung no ana lo do no jiran mite mi je silat ki mite mi je mu ci to ba yu kum ko ne beta mi bi yor pin kie ba kam no pondu alo ba freedom do bakan ba ji ba ji gag luak amani mi ci men yor ko pin ta yor pin ba ban ba ji belwel ba yu ko ban so ntama roy ko do wal ma roy ko kom wana me ka basni te gorti goro de won ko kwen ko tung nora jon chioko jok mane jaka ka bas wal badak bana men go ngushalado ke wana ne shane itin ngat ti ngat je kwet kane itin shaje ngat chaka ku tung kwet list ke wo kan ke shot gada kwat in kel karwada ngat ya wana ita kan ngat chaka kwet list ko kan shot gada kwat in kel karwada kan ngat so kot cha ban wi mon cha kon nyo twok cha kon nyo do twok ajen na me ka twok ajen bu kon kamrare ledo but an twok cha lok
chere wonne ne ti la kap ko ti la loka ka ne ti tek ngai kono ni wit to kon tina to kon ke ganu ni to kon ke ruli kia to kon ko ngot sha la pin o ba je ngud me sha blat de kon ngot de kon ga sha te ngot ger me gere ka turbin to ngot ga pen ala wo to ngot ni speed ala wo ringa ringa ji te ga pen ta ka la pin yo kan ngot ban goro te tin lo do kom be ben didi be ben ko mu ngud mi shietol aken ngot kan yelin lo do bu kuma bata ko lang ko be ji kap yo che ji kap ba yo mo garam bu yo bu yor ka mi dor mi dit bo be chumo go de ji nang na ka sijen ke de ji nang lo so kut ya right ya la ro Jesus agentik agen ban tek je ka jama lo do ne tin dong chi tek bi je ka ne tin ti rejected cha kut cha lok ki cha riet jok ko an bible ka le ro je nyu je kono do teka e Jesus e wo Jesus do Jesus tek ka Jesus tok ngun ya kam kon oram gutek kiram gu tok e Jesus je gore ante mate ne ti la ja kwen ke ne ti chi kwen bat che wo lodien ka bu kana la ro ne chi kana gor chi kan Jesus chi kana gor chi kan wut Jesus ko Jesus mi tek ja wa ngan tek kar wa ni kan tin kar wa ni ta ka cha kam kon rwa ni ta ka rwa kel ai kel ka raw ko diok kan ti kar wa ni ta ka te bi nang ta ka bat mi chi kon ko lok e chi kon ko lok lo do chane opposite chane mek ki chane kon jing chane me jing chane mek ko Jesus tek ka tek opposite mu ki men te kwi de mu alia lo do ko mu je kon jio ka jan dop te ka na ma ka ngan te ka gor je ka chane je lok lo do chane lia chane mek chane condemnation chane mek chane kom ba kom kon chane mek ko ne look Jesus bo ko nang ka gwan jing de ko na ngai ka man do na ne ip wada me cha shet ip chano en wone ne ip me cha na ka garden do eden tu ko do nyod dop teka ka che nyod dop le te je jin ja da mo tu ye cham ja da mo ye cham biliu che je go ne ti dial tini cham na ma ka cham na ma lakin me wi ni mi ja da mi mu yo cham biliu bat chi gwan je ma pel alo je gwan je jing je wone ne malat ko do mo she na mi che tok me ci gwan jing ni japel ka ci gwan jing ni ci gwan jing ni gujo malat gwan jing no mu gwa ce wo kor gwan jing ni and then ce do ja ce sha ngu ci tuwo ko lo do shaw ce wolit ke liya she me ko ce roje ci ko dollar roj boya ke roj kana mi ci ko dollar ce tol lo ga je lo do be nang re lok ko cha la de ka ci ngut ce tol mi ci ngut ce tol ba nang re lok ka ba jo kum so then the same thing ko no wala kot cho kon ba bible cho kon kam roi ni ke eno Jesus ajala kano ke Jesus mi cheta ko kon tele mi da kon gwan jing ni shi kon do lon ko ne ban roi ni ka ban roi ni ka ban shi kon ko bu gor shi kon roi ni ka bu gor alo ban bu kon victorious shi kon ko bu long Jesus me da ne cha nang dor gwan jing ni me cha me cha wudlak cháu đỏ cha nang ka desert cháu thì cái sáng đare thì dân ngoan kan war thì dân ngoan tel mi sham ngwa ma chu pon sha wik ko chu bod nak to gon jeni cha de ga opportunity ko gon jeni la be go ne ni jo chi jini wik adan chu gon jeni ban che je go ne
ene ne nguchi pa mti nguchi ko lo jala jurai no Jesus che lo jidi je cha gor wona ne chi bite ke jurai karwada but bite kariet ko lo do en mende ko na tiam gwan jing ni le wan jing ne ko na tiam kariet ko karwada mi che wo no kon wan jing ni bu ko na tiam kariet ko tele mbe do dien mo kon tiam ka je lo do rwai ni ko mi shana ke ling mi shana wo du ko ashana ja gor ashana rwai ni ke shana kalare dan ci gwan jing ni ci kon bulon ko mu wo ban she ban ke Jesus me de je en wona ne kan ne me ne i lo pam ala jurai je jo cha gor wo chiran te de te ko che de te ko jurai ko wada be te ke ried mo bore ko mo char adam me cha pele ne adam che duar ko tel roi ko mete reida but Jesus kana duar ko te roi ko te reida jo gwan jing la nga je weakness dan en wona me agent weakness de kon met ke je but the only thing nong ke ndong bu kono lonko bu kono pot ke je roi ko bana je la taidan bu kono focus ke Jesus bu kono focus ko roi ne ke riet ke ko riet etik bana ka kan bana ka memorize ko Jesus che Bible che memorize ngai je ka loide hel jin yen ngai kon Bible tam to kon ke bazno mi ci kon jing ni ji kon de ye di laro go bazama te chapter mene ne ci ko da lar ne todo ke tools ke community mi jal ko kon to bi yet ko kon gwan jeng ko eno gwa mi gwan jeng ni mi che wona ne ime da kon rodo batake bas mo barar widu mi che latin already mi bu gwan jeng ni jo chu cha lar go te ne mene ne ko mi tel gariya de ton ci kon gwan jeng ci kon blanka ci kon blanka ke ko bu kon jo gwan jeng ne jo kon ke riet ko kora ci kon jo ko pan dan telefon ci kon bom jo kon gwan jeng ne ge joy kon te ret ko che me che Jesus de joy ke ret ko to kon chwan che ke if man na ni if me dong chu gwan jeng ni je met pe chu duer chu lok mi chu ko da kame chu pal chu ling no ra cha ni ra toal ke ra gwan jeng ni lo do resolve ba kum bo ra lok ba kum kon chan ke Jesus chan ra ko chan e kwa chi o te bom te re dan ke ra ko de jan te ga power riet ko kan ta power to mo gwan jeng ni mo kono gon mana jalar te Jesus en wo shagor en wo nene shu kot shu jogon kie shirande tik ke jurai karwade banu bible bana kala raidan chene men che gor ka sam wo nene iriet ku bagala raida ko shen biduar no do riet ko mo kon ko la raidan bikana right widan e chen kiran wo dire riet to bikana gang bikana nyodu wono mo dar so right ko dana wala ba pega wana ene wo right kon ke condemnation ki kom ko kombe ko nene mi chana kwa right ko chane lok chana Jesus chane lok chan Jesus lok bana choose ni gwan jengne ka gwan jengne ko na choose ba ko nang dura we ko nang dura ba ko luk ba kon kom lo do tana ke Jesus ko Jesus ajala tigo o ko rwai ko kon kala raidan tele mo kon da bu ko na victorious chane me Jesus me gwan jeng me tiam me wona de ane ko kot ko pot kon ko rwai tane kan kono no ko ye bana jo ko kapal chana pal wan ye shukur so ko na bum jen ka de al ko tin gul ne wita bin ke sa me right to the paine share wadin ngai ne woti ke rwai ni ko shi rwai na ran chang la ne ya to mu bal ke ke le meteriet
Kwadin yedu. Ejen bo niam kwadin. To ejen bo re jin ne ente bijeling to. Ko rwani ko kutok. Shi ko rwani ko. Kwadin long nei. Ko bine gore je shine bu gore kon jeng ne. Ko bine riet ko bine gore ko bine rari long ni ko. Ko shine bidwar. Ko bine victorious kwadin che mi. Chi kon jeng ne. Che tiam ke she pot. Ko kon gaat ko. Ko domine shong dubdo. Ko bine kon jeng ne bine pot. Kon jeng ne tele ngu ko ne ka tele mar ko ne. Jang ne ga ja ne bom tere ngata. Ko bine gore je na shankan. Te jeti dia shodu gat ke yon gore. Amen. Malam gat gwara kos ni mandu ni nyoboncheng bana gwara no kut panela da laibo ko jani changa mele chobre jogo ba kon memory tax dan te ko jon chogo warwan ba bakel to kon gala sana bangwan den cha sani yechu odop kokos chu yechu je job ando en sok kan tek Salaramu kokos nel chabaga den chogo ja kam kan go bane tikere jogo ene mal kwaro kos te ko kon dial kono kon